Mun sang tanga INP Mizo channel ngai thathin tu Songate in zain nithar chibai kan bu ka cheu September ninga thotan ni ania indam tlan theu kan bei sei tun tum chu Russia in dot muhlum soi le ta a Ukraine sipai ten an bum chiang hle nia alan thu international news le politics lam kan soyanga atop thlengin in longai thale theu don nia Ukraine sipai ten M142 high mobility artillery rocket system HIMARS an kol nu hian Russian Force ten malaman pan thei ta meu lova Russian Defense Ministry po abei dong ruvio ni na lang HIMARS mangin Russian supply chain na sataka ti chiat ania muntam taka Russian Force ten ral thuam an tla cham tan ta ni heti lai hian Russian Defense Ministry chuan HIMARS ral thuam an ti chiat thu an soi vereng boka HIMARS an ti chiat zat an soi ma kha chuan Russian Defense Ministry thu soi hi oilo ngota thei bik lova engemo zat chu HIMARS hi a cheto ni en kan lo ring veringot mai thina ni amaro chu Russian Defense Ministry thu soi hi a lo diklo thei viu don ni na lang fin fiana a om meu lo chuan oi turchin po hria ta hara ma se tun tuma Russian Defense Ministry thu soi zet hi chu dot muhlum phua chop tak zet ni na lang August ni som thum khan Russian Defense Ministry in Ukrainian HIMARS somli le palilai anti chiat to thu an soi hi Twitter le Telegram account rang ten September ni khat khan an post na sa hleya an post dar chan ber chu Russian Defense Ministry thu soi hi amual thelina thel wanga ni thala ka kan muang hian Russian Defense Ministry thu puang tu Igor Konashenkov chuan Ukraine invasion chungchang presentation briefing apea a hnunga inziak rin bial chunga mi somli le pali hi in muanga hei hi HIMARS an ti chiat zat nia an soyani military analyst le Ukraine ral thuam din mun reve tak tak te chuan Russian Defense Ministry thu soi hi an noi so na sa hleya an dot soi hi an the dar sak ta chiam mayani Twitter account flash hi Ukraine in do na chungchang tan lam nei bik lova adik theiang pera information ziak thina nia flash chuan Russian Defense Ministry thu puang tu Igor Konashenkov thu soi lai thalak hi aposa share hlo ta viau mai Nexta TV Twitter account point Igor Konashenkov thu soi lai thalak hi apos ve bok internet user pakhat chuan ani lo ve United States in HIMARS apek zong po hi som paruke molikania engtin nge somli le pali lai in ti chiat sak thei le ati hiala tin Twitter account dang pakhat le chuan Ukrainian HIMARS anei zong let thum deuh tho an ti chiania anui zatthla kan hi tin a comment ve bok Ukraine hian HIMARS le atluk pui MLRS missile launch system hi service lai mek som ni vela kola Russia thu soinen hi chuan a in person hle ni Russian Ministry spokesman Igor Konashenkov chuan August ni som thum khan chanchin bumi te ma a press briefing anaya Kherson Novaya Kakhovka Kherson region Antonovsky Bridge le Kakhovskaya hydroelectric power station ate Ukrainian Tochka U ballistic missiles pathum an intercept thule HIMARS somli le pali MLRS missile projectile somnga le pathum Elder pangale hurricane pali anti chiat thu asoyani Elder hi kumsa ni le som pariata Ukrainian aman tran multiple missile launcher ania vilkha anti thien bok tin hurricane hi Soviet hun lai kumsang khat sakwa som sari bor chowa an siam BM-27 Uragan anti khani Russian Defense Ministry thu soi hi an nilam hriat dan chuan adik thei ve tho mai boka achan chu Ukrainian Force te hian
Russian force te hi an bum na em wangani Washington Post na tarlan danin Ukraine sipai te hian himar si an chuang hlemaya Russia ina ti chiat an phallo bur mai chu wangin Russian sipai te bum nan himars ang chia chia hi thingin an siama han en mai chuan himars nen danglam na ani ran lo Russian force te chuan himars semoti in himars lem hi an bom ta thina ti thafu angin anin ngai ani nge yang himars lem mang hian Russian caliber cruise missile somlai mai an bum to a Ukraine force ten an man sak ta thina ni Washington Post na tarlan zel danin Russian caliber cruise missile pakhat siamnan hian US dollar million khat point pahni angaya thathum li lai huna du don boka Ukrainian force ten hetiang thil hote manga Russian caliber cruise missile somlai mai an bum chuak thei hi tifu anin tia himars replica himars an pui hi thing le plastic in an siam ta chur chur ni in an soibok himars lem tam takara hian himars tak tak kha alo om vele nol thina chiang mangkhenin Russian missile te alo kap ta thina ni Ukrainian official pakhatin Washington Post arhil danin Russian drone ten himars long range artillery lem an hu hian VIP target poimo bera aneya rang takin cruise missile arhiatira ti chuan Russian missile chuan a target ve ta thina ni hetianga anlo ti thin wang hi ni nge yang Russia hian himars chau lo po west ral thuam thanem tak ti cheto angin a in soifo maya amaro chu United States hian dot vikani ati sak mai thin American diplomat ming tarlan lo pakhat chuan Washington Post ti hian na hrila Russia hian himars kan thon luaya tam ti cheto angin a in soya anui zat thak devani ati Ukrainian himars adon chinatang khan Eastern Donbas region lama Russian force te anchet heita meu lo Ukraine hian ram a hlote lalet duak lo ma se Russian force te andang thei to a himars hi game changer ani chiang mai tuna hian Kherson lam hi Ukrainian lak let tumin an beimeka man son zel nia soyani lelama chuan United States hian ramdang atan puira hi aseng ve ngei dona chiang taka kan soi thei chu US economy hian atuar hle don ti hini The Wall Street Journal WSJ in atarlan danin Ukraine invasion awangin US hian ral thuama da khol sa te chu nasatakin atla niam to ni ti in US defense official pakhatin soi The Wall Street Journal WJS in atarlan danin Ukraine invasion wangin US in ral thuama da khol sa chu nasatakin atla niam to ni ti in US defense official pakhatin soi kharuk chungzet Ukraine atan pui to a ral thuam le silai mu tam tok tak an thon chuak to a chu wangin kumdanga stock anlo nei thin angkha an phalo na sat hle tun din huna hian buai rup na tur chu an nei ri lo na chungin engemo indo lo om ta thut se US Army ten silai mu anin dai lo na sa hle don ni in US defense official chuan a soyani 155mm ammunition hi Ukraine lama an penasa a United States hian stock anei tam ta lo hle ni in an soiboka tuna an din mun ang hi chuan US Army ten ramdang ne na indo hi an hup hur ruhle donani US siam M777 howitzer hian 155mm ammunition hi manga ogas ni somni le pali thleng khan munuai riat le sauruk zet Ukraine an pe chuak to a US poinanga viau to lo ral thuam mai ba ka poisa sum 5 pe tam to a US hian Russian economy ti chiat atum luata hian atuar tu zo ka atang theidon ni na langta ole khati zong kha tuntuma international news Ukraine lam chan chin ral thuam lam tenena kanan soi thei chu ania ngai khatu zong zong te
in chunga kan lo me